watangaza vita hii bwana sio ya gavana wetu. Thutha wa kunyamario kwa ihinda no akeyumio ta wa kahi riu githaka kia Buki akwani abwe thutha wa uhoro kuibuka ati kwina njama ya kuhagura gavana Kimani wa Matangi, undu uria utumite MCs kaunti-ini ino gutukoyana na kwihita Karothu wa mbiri. Ndeto ino matikumikirira ringi. Thiini wa gikaro nja wa mbunge ya Kiambu, MCs aya matongoretio ni mutongoria wa aria aingi Godfrey Muceke ni matangathite bara na ateti aria kuratuika mehitite kuhuthira mahinya mothe nginya kuhaka MCs mamilioni ma mbeca niguo mahagure gavana wa Matangi. Marahariria milioni igana rimwe ati moke mahake MCs. Tumere muthenya wa muthi ona mahariria bilioni igana. Gutire kindu gitagwo impeachment gigacero through the floor of this house. Ithuĩ twina muoroto wa kurutira andu aitu wira na tutire na bata wa those side shoes. Wale watu wako na hiyo kitu wanaenda wanaweka kwa mitandao mambo ya impeachment walete hapa bunge. Leo tumesign tukiwa wa MCA 80 wote tumesign confidence yetu na governor na itakaa miezi 6. Kwa hivyo wangoje miezi 6 waanze hiyo propaganda wanataka kuleta. Maroiga wira uria governor arutite ono muthuire ndungihota kumuhaka ndaka amu aikari a Kiambu ni meyoneire uteithio kumana na tafarira ciake na uguo ona guthigiriria kumuhagura no ta gwikia aikari a Kiambu ciara maitho. Vile governor wa Matangi ametufanyia kazi mzuri ili hatujai kuona akiwa gavana wa 4. Tumejengewa mashule, tumejengewa mahospitali, tumewekewa mataa. Sasa wanataka kumuhusia uoga ndio asifungue hizi mataa amejenga na hizi madarasa amejenga. Nimehitite kurekana kware maheo mamilioni ma mbeca kana magurirwo ngari matigwitikira gutwara gavana thoko ni undu wa uteti wa mbeca 8 na aria maramereria giturwa kiu mataa makamoria meterere githurano gikinye matungane kiharo nganja ithire. Hiyo mambo yote imeletwa nao wabunge. Ndio walianza vita, mliona Njusi pale Gatundu vile wamefanya, wanakuja kusema iko incoming governor na outcoming governor, incoming governor. Sasa hata wabunge wafanye kazi yao. Wametunyang'anya pesa zote za barabara. Ndio tuchapwe na watu wa Kiambu. Lakini watu wa Kiambu wako na imani na sisi. Kindu kiria maana bata wakio guturehera horo wa siasa. Ithuĩ twa Kiambu togire siasa tutikwambĩrĩria thaa ici. Twina horo wa siasa next year. Na hau no tukarutira siasa thutha wa kurikiria andu aitu wira. Mathuguta maya ma MCs mokite thiku imwe tu thutha wa gavana Kimani wa Matangi kuga muturire wake uri gwati-ini thutha wa gukorwo akirumirirwo ni andu matoikaine na ngari. Wari thutha wa biacara ciake gukorwo igithukangio kaunti-ini ya Nairobi rungu rwa ugitiri munene. Indo cia mamilioni ma mbeca igithukangio no gavana ona ari na ruo rwa kuninirwo indo ciake na maragita ma thirikari akiuga matigiro Ngai na ndagwitikira kuguohio ni mundu na uriku ati niguo arekereria indo cia Kiambu cietahirwo ni arume. Mimi hayo yote wamenitendea, hayo yote, hiyo hasara yote ya hii mikono yangu karibu miaka 40 nitawaachia Mwenyezi Mungu. Ica ikuhi thiini wa mucemanio mwena wa Gatundu uria wekinyitio nginya ni president gikuri kia mbunge kuma kaunti-ini iyo ni monekire kwenda guconorithia gavana mbere ya president no muingi ugithatia mageria macio na kurugama na gavana wa Matangi. Riu giagwetererwo ni kuona kana MCs aya ni magetiria kurega mamilioni ma mbeca iria maigeirwo niguo mahagure gavana wao gukirikana na waria maramucaria matirona toro na mehitite matikaria ikinyenda matahagurite gavana Kimani wa Matangi. Mimi nitakuwa nikilenga kazi. Wenye wanataka kunivuta kwa siasa ndio watafuta njia ya kunimaliza, sitaingia kwa siasa. Hadini ha Kameme TV. Jitagwo Maina Kehumo.